mine настроение жоқ. Çay yok uyda, çay yok. Ne настроение yok. Baytam bergeni beşinlerdi takıldatvatam. Kişi jokko deyin desem çota kıcı kucu olasınlar. Mine böyle oldu. Çay içip atağız. Ne olmalı? Bunun çay içkende gevetesi jokko. Al ömürü çayga toymak bilen. Mine oldu sen aytçı. Mine otile bayağılı senin saltın mınday, menin saltım mınday de oturup o zaman 3 talak çıkıp kettir. Allah mine deydi adam. 3 öğreten verip koydun bu. Ay oğuz zaman ay. Birden vermeyit bilin. Bir önü ver, bol boy baratsa da bir önü ver. Bol boy baratsa lan ben gelem ko. Bol boy kattır ayaş, çatak. Ne bol bakattır? Nikenger buzulgan turbayı. Bu talak verip koygan turbayı. Ha men algan yok mu? Hey sen algan albaganга karabayt bul, boldu, bitti. Hay çatak bulgan eken ata. Eme dost eme özün ayıldım ol dostsun. Baba? Eme Oğuz'dan çıkıp ketti, bir deme kılıp kayra nikahızdı. Nikelep koysan el ukpasın, kanday olur? Çın tura anım. Jolu var mı şunday? El ukkandan göre men ukkanım oldu. Ay. Sen ukkanın al eldin ukkanı. Yemin onun bir jolu var dep sırayı. Bunun jolun tapsa bolot. Kanişyanı dele gayra onda atışmayı var. Tapsa bolot bir jolu var da. Kanday? Hazır emi bul ayaş barıp büroga turmuşka çıkış gerek. Men barıp nike kıyışım gerek. Anan al kayra buga 3 talak beriş gerek. Anan kayra gelip anan sağa kıyışım gerek. Şariat şunday. Ay. Men jüretkemde talak çoğultu öyle. Tigige var 3 talak alıp anan tiginden papu tigel atı 2 talak ala gelip öyle. Gastrolda öyle. Ana buga talaktın barın çoğultu gelip berip koyan ana bul şaşpay 2'den beri öğersin 3'ten. Başkayla çok emi, kanday kılavuz. Emi başkayla çok basan da özün ele kıya koy böyle bu. Ya. Sağalı. Uyat. Emi hiç kim ukpaydı özüne nikelep duruyor da kayra talak verip kayra mağa. Özün makulsun bu. Makul. Ben de özün makulsun meyli. Kıya vereyim Oo, ama. oo. Çin'e böyle iyi lukpasın buna. Amin Allah'u akbar. Atınız kim hele? Kuday vergen var Bakula. İmankuluoğlu Abdullah Kuday vergen kızı Bakulan'ı tuttum. Kuday vergen kızı Bakula sen İmankuluoğlu Abdullah'ını tuttun mu? Uşladım. Hey. Müşadim emez. Ce tuttum tutmadım devayt. Ne görmüyor? Tuttum ce tutmadım. Anan üşersin. Tuttum. Tuttu. Kuday vergen kızı Bakula meni tutkanın sen uktun bu. Uktum. Aha. Uksan amin. Uşunun minen ököndü nuruşun kıyıldı. Kuday buyursa bu ököskö nike kıyıldı. Amin. Cirk ettik. Tokta. Ya. Nike kıyılıp bitti talak vermeysin mi gayra bizge kıymayasın? Şariat boyunca menemi bir cuma caşaşım gerek bana. Aralaştın Azili, Rahman Razıkov, Abdulda İmankulov jana Boronçu Kudaybergenov'ta. Kadırlı bola turbayı,
қар тайған кезден сүйісу дегенде мына қарығанда мындай Құдай сақтасын, әлбетте әрбіріңіздер мындай аман болсын үй білеңіздер. Ошондуктан кымбат туугандар, кадырлуу боло турбайбы, қар тайған кезден сүйісу деген мурдагы сон эс алдыра турган ырлар бар эле. Ал өзүңүздөргө белгилүү обончу Сапар Сакыбеков агайыбыздын эле. Анда эмесе ошол сиздердин шаңдыра кол чаңыңыздар менен мен азыр Сапар Сакыбеков агайды анан келинчеги Канчайым Токоева эжени чакыргым келип турат. Себеби Канчайым эже дагы мурдагы легендарлуу кыз быракта ырдап жүргөн, азыр татынакай бапыйган бир жеңилер болуп калган. Анда эмесе сиздердин шаңдыра кол чаңыңыздар менен Сапар Сакыбеков жана Канчайым Токоева эжелер. Ал бозо мага мас болуп калып талак бере калып, азыркы күйөөм бозо молдо. Молдо деле эр болуп жарытпайт экен, милиция деле эр болуп жарытпайт экен. Ушундай тажап кеттим. Азыр молдого тийип алгам, аным деле таппайм эч жактан. Кеч келбейт. Qanday baylicha, yaxshi? Yaxshi? Yaxshidir. Tegin kim? Oo! O'shada. Oy, avuşqa tegin kim? Shunday bo'lib qoldi. Do'stin aqmoqchiligidan. Uyati jo'q. Qayg'ana geçtin. Kapanma.
Non байбиче сага мындай кир жугуш машина алып берем дедим беле? Алып берем деп качан эле айткан, алып бербейсиң го. Шарт келбей атты. Үй шыпыргыч алып берем дедим беле? Пылесос. Ой, аны деле алып берген жоксуң го. Как раз алып келдим да. Ушу? Yaxshimisiz? Производство Өзбекстан. Өзүм эле шыпырам абышка, өзүм эле кылам. Ошол түшүм эле. Жок, мага Түшүм эле кой. Ой, абышка карабай, эмне кылып атып мындай? Шыпырып атат да. Ne kıldın? Uydagi ашыкча нерселер шыпырып таштадым да. Bana geldi, bana geldi. Aşıkça nerselerdi. Досым, Bu ne var? қатынын бері қайтара. Ben katın görgen jokmun. Ұят емес пе? Uyat, bar. Талағын бергенде қайт бер қатыныма. Bar da adam. Şariatқа tuğru gelmeydi, bar. Талағын бер деп атам. Bermeyin, Бермейсің бе? bermeyin. Анда мен азыр участковый шақырып келеміз, болып тұр ба? Yalan kışkı çakır. Мен саңа көрсетем азыр. Görsen. Саңа законның бар екенді көрсетіпсің. Ей бала! Жүрі бас. Ne de o? Коркпайлы го, мен турам го. Мына! Мынау. Мына. Салам алейкум. Aleykümselam. Ne olup atat berdi? Eşteki olgan yok. Kim azdan odasın anan sen? Ей, мен үйде жашап отқан кемпірім алып келіп алады мынау. Законный кемпірім алып келіп алды. Жоқ, мындай кылалычы. Вообще-то бул кимин аялы? Сеники ми же? Сеники ми? Ой, менің аялым, менің законный аялым. Zakon boyunca tiginiki. Aha. Şariat boyunca meniki. Doğru mu? Жоқ, вообще мындай, Сөзді көп айтпайлы дағы мындай кылабыз азыр. Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча тергөө ишин баштайбыз азыр. Ушул жерден баштайбыз. Так, мындай кылыңыз, айтыңыз, сиз мындай аз мен түшүнбөй атам да, мындан канча балаңыз бар? Балам жок. Наркыданчы? Мындан не успели еще? Жаңы эле келдим го. Аркамдан эле келбедиңби сен? Соксоңдоп, сени бирөө чакырдыбы? Мунуңуздун кете турган ою жок кой, мындай кылалычы. Ким, атыңыз ким? Менимби? Бакуля. Бакуля. Эмне себептен биякты таштап тияка барып тийдиңиз? Билбейм, мунусу талак берет, мунусу алат. Шыгыл ортодо эле бир оюнга окшоп эле ортодо жүрөм, билбейм. Өз негизи бул талакты берсе эле кетмекмин. Талакты бербей атабы? О, талак алып анан бербей атпай, ошон үчүн тил келип атпай. Değiştiği vakit bolğanda bereyim de adam. Аксакал, уят эмес бе? Сакабалды ошоңуз менен аял кишинин талагын алып алып бербей берди. Бирөөнүкүн алгандан кийин бериң да кайра талагын. Уят да, катын кишиден талак карыз болот деген уят да. Nark verilgen. 3 алган. 3 алганбы? Алса эле кетесиз. 3 берсе эле кетет элем. Алабыз да, 3 азыр алабыз эптеп деді. Керек болса мен мындан проценти менен алып берем талагыңызды. Так что мындай. 4 талак кылыппы? 6 кылып алабыз, 6. Так что мындай. Мен кайра келгиче талакты даярлап коюп койгон жерге. Уктуңбу? Алып кетебиз биз.
Жүрің, сәкен. Koldu. Şimdi koldunlara kalman. Özbek tuğanlardan okşaydı bu la, hoş şaktan okşaydı. Öz bilet ne kılıçtı? Жүрің, мұндай сәкен, мұндай бар сөйлеселі, мұндай қылып. Ölüp ket, gördün mü? Bana beyleyin odunu al ketip kaldı. Gelin su dese. Al git kaldı. Aa, Alay al kimi kelle. Hey! Hey, участковый! Ар бир айдын 6-сы аралаштын Азили, Абдулда Иманкулов, Рахман Разыков, Борончу Кудайбергенов, Тынар Курбаналиевтер. Рысбек Жантураев. Ушуну менен бүгүн концертибиз соңуна чыкты. Кайрадан кийинки айдын 6-сына жолукканга чейин аман болуп, жакшы жатып жайтырыңыздар. Бүгүнкү концертибизге куш келипсиздер. Куш келипсиздер.